Kua tīmata ke ana hinara ki te whakamāhere-here me pēhea te hokotanga atu o ngā rawa o te motu. Kei te whakahe te rōpū tōranga pū Māori, engari mai rāno te whakatau a ngā iwi ki te hokona mā rātau e kapo. Kei te hiahia e nei māngai a iwi ki tētahi wahanga o te hoko rawa pai. I've always advocated to iwi that our best option is to invest in the infrastructure of our own country. He ai ki te kai whakahaere o Ngaitahu, kei ngā ringaringa a ngā iwi te ohanga o Aotearoa. Koinei tētahi o ngā hui kei te kōkiria Mark Solomon kia kimi tautoko. Kei te rere hoki te pātai, he aha te nui o te hua ka tāia. Well, that's the golden question at this stage. Until the offer's actually put on the table what it would cost you to buy into it, it's all theory. Kei ko atu I te tekau piri o Natara te wāriu o ngā rawa a ngā iwi. Ki te mahitahi rātau ka pē rā te whiu o tō rātau manahoko, engari he raru pēr ki reira. And that all depends on the rules that are going to be put in place regarding limits about individuals holding, about how much individuals or individual organisations can hold. Ko reipa tētahi kei te kaha whakahe, he ai ki tēnei uri o Ngaitahu, māngai hoki mo te taitonga, he maumau taima te tuku I ngā pūtea a te iwi. And think about ways that they can employ our people and put that pūtea into industries that can really do good for our people. Not all Ngaitahu disagree. And again, we're not asking, and iwi have never asked, for the assets to be sold on the open market. Koina te hiahia o ngā māngai a iwi, engari ko te pātai, mēnā rānei ka tāia e ngā māngai o te Pāti Māori, I aia e whakawhiti kōrero tonu ana me nāhinara ki te tutuki I ētahi o ngā wawata o te iwi. E mea tiana kei te mahuia John Key I te kaupapa hoko rawa, mai I tētahi momo whakaitanga me te Pāti Māori, hei take pīkau pea, mā ēnei iwi I mua I te tau tītoki. Jasmine Pearson, Te Karere.